Khubor nakaslem jong Nongthoh Hima. Kakong Biolin Pyrtuh kabadai ke Presiden jungi Nongthoh dia madan hakandailan. Hadien berkeladap ban shimslip nak benta ke khalai nusip ban yuk dukan hapaki muda kandailan. Kalau kentat war ban keren syikila patai Khubor Hadien ban akaliang ki Nongthoh Khubor kila persang ban keren batka. Kabala penong ki Nongthoh Khubor ban persang ban keren berkakong Biolin Pyrtuh. Kadai bahak baningkong haswa ban sedang ke khalai nusip kalawan ban persya yaki beriau ke Shillong Municipal Board. Hendai hak bakhat dua kakong Biolin kalau penkok nguno yalade ban wan hakmat ki beriau ke SMB ban yenglan ban shimslip kenang ban yo you number ban syong hati ke caka. Kakong Biolin Pyrtuh akan ke khalai nusip kalau yo kedukan ke badan you number pa arspa arpo. Kena nembar kena kang. Nembar kena pihak jang. Arah pau ta. Oh, katanya maaf coba. Kamu juga.